Whakaloflahi atu hanei de walatala tu tupu ke lata mai awhiawhi nei. Whakahoko e taha whanuanga ke whalafola moe whakamāmai e tau whakatokanga mai matanga hua Ridge to Reef. Whakamāmai he komisina toko lunga New Zealand kua hoko mai taha wakalele ke lata moe tau whakahoroanga ka hua mai whaikoloa ni ta mai ai ki niwe. Ko niwe ka whakamutapatu ai e whanuanga he mdakau pipsa ke lata mai tau nei. Ka mata e tau whakahoroanga asi tupe he maanga ko makefu ke lata moe halo tōru a makakau tau. Koe whahitapu nei, ko whakahoko ai e tau whakatutalanga ke whakatoka, moi whalawhalai e tau whakaroanga mai matanga hua ne ko whaingoa ai koe Ridge to Reef, ka whakamutapatu ai he whahinga hua takatakai motu. Koe whakatutalanga nei kua hawhangi atu ke he tau mutakau ke he motu, ke moa e taha māmaanga lulahi ke he matanga hua nei ne ko 4 kilometer tupe mai e mtakau Global Environment Facility, PA 4 mai UNDP. Koe whakatakaanga, koe whapoini ue miliona tāla Amerika kua whakataka i ke whakaonga i ke he lime tau, kai manako ke whai māmaanga lula he tau tangata ke matanga hua nei, kua whai mga ahu, he whakatutala ki ai. Koe approval e project e tūru, he mahi nā pelela. Si koe hoko tatu ke wala ke whangahua e tau tupe e kaiole he tau tūru kaha, ke mo e lang matai. So koe ahau nei, koe workshop ke lata ia, ke liu, ke ngoa ke whakmanatu, po ke tukuangi he tau tangata ne lauia he mone tālanga e project, koe tūmau ngai ena ngai tonga hua e manako ngai ni he tau tanga hua e hawhi tau mana ne whai mena ngai ne lata ke hiki. Ha koe mena ka mga hoi atu tūru ka ke whai hiki anga. Ai hiki e objective mo outcome kai hiki tō matanga hua ke whakahanga mita ki haka mena ue tau, tore tau, ko mōne me ne tālanga tau tore tau moe misi aka ha. Ringa whai mana te ko hiki. Se ko mga hoi ke liu ka ono ki ai. Koe whanuang hea nei kua ki sia kua tokolonga lau tūle tau matakau mai lote whakatuwhono, pia whukini tau matakau I whawhai whakatuwhono. Koe tahana matanga hua lohi mahaki nei ke lata mai motu, moi tō kautūni kai ke kua kauwhakalataha I e tau tangata. Lahi e matanga hua nei ke ngā hua mo e tau maanga mo ke tau communities ka ha koe lahi e tau tokoloa I loa tunga tau information ka ha, ke lata mo e tau matakawi ni kua lata ke tapu, tau matakawi ni toka e tau peka, tau lupe. Koe pihe ka koe it's a step up he Huwalu Conservation Area, ko whai project piha te dora pātuai, tuku haki te ke whakalaulahi ke lata e mua katoa. Koe matanga hua Ridge to Reef haniwe, ka whangahua ke lime tau, pahala mai he whai takatai motu, I lalo hifo he whai Ministry of Natural Resources. Taha e wakalele ne hoko mai he mtakau wakalele tau ha New Zealand, he awhaiumu he mtahiko he whahi tapu e kua moale ke tamai ai, e flower mata, ni kua whai mga hoi kue koloa nei ke motu. Koe manako mawhisi, he tau pisinisi tau flower, asi ko mai ke he ofisa komisina no fumau ha New Zealand, I niwe ke kumi me mawalang matai mai New Zealand. Long e tau tala ne kua longa na whānu, koe hoko mai paua ke wakalele nei ke tamai ai e flower mata ki niwe. Kai nā kai mōle tala e he talahau me ko tofa komisina New Zealand, ko Ross Ardern. Whakailoa ia koe wakalele nei, ne wha tukwhenonga mai ki hatu Pasifika, he hana tau ahiahi whamahani, si ko lata tōne mga hawe manako lang matai mwhisi aniwe, ke tamai e te kolope nei. Talahau I whoki e ia takitaki he magoloa koe Swanson, ko mai ke alo tōru ke lang matai ha koe mawang he te koloa ha Swanson Supermarket, mai I New Zealand, mai ke alo tōru matutaki atu I halo tōru ofisa, moi whaiwhatakanga mai komisina tokolunga New Zealand niwe. Mana koe ofisa New Zealand kei whakailoa, koe whakalele nei ne āwhi mai ki niwe, nā kai koe hoko mai paua ki ni ke lata moi tō tanga flower, koe mana ahiahi atu whoki, ke te motu ko Samoa mo tonga, tunga moi whamahani ki ai. Kua mana ki ai aniwe ke whakamatapatu wai e taha whanuanga he te pulotu mai atu Pasifika, ne kua matutaki atu ke mtakau pepsa, koe matanga hua lahi ke he tau kumkumianga, mo e tau whakamawanga, he whalo tau wharuanga ke hatu Pasifika, whakapolitika, mo e whalo tau nonuanga lulahi alu tūru whoki. Koe whanuanga nei, whakahoko langataha he ue tau,
Mo ko tuku atu ai manako he niwe ke he whanuanga he tau wāwhiong mawha, ne whakahoko ai ki tahisi, ha koe manako ke ta mai whanuanga nei ki niwe. Whakatutala mai whalo tau hukui mai he mtakau pipsa he niwe ke ilo, koe hei ngoa e tau mena mahuinga lahi ne kua mai ke motu ke maua mai ha koe whanuanga nei. Hai ai e manako lahi he pipsa ki ono ki tau tangata me tau motu ki kehe he Auto Pasifika ki lata me tau matangahua tunga e whakapolitika tau ukutupe economic mo e pia fuki ni ki ono tu ki he tau vese tunga hai social analysis he tau mena tutupu ki he waha. Si hai ai koe pipsa he maho ni kua matamua ia ki koe matakau ne matamua ki tau whakakoanga kumikumianga ki he tau motu he Pasifika. Si hai ai fuki e toko longa halo tūli tau kui ke matakau nei mai he tau aonga pulote he tau motu he Pasifika mo e lalolangi. Ka hai ai fuki ni whalu e tau hukui mai he whahe bisinisi lo tūli tau kautau, hahai fuki e whalu he tau tangata ne waha ki loto he tau whakatuwhono tungi tau politicians, ka pia fuki ni me tau tangata hua whakatuwhono. Si koe ngahua po ke mata ngahua laulahi he pipsa, ke he whanonga ni ke ono, ke he tau kumikumianga, mai e lau tūri tau anthropologist, tau tangata ne tau hia, hai tau tala tupu whakaholo. Koe taha ono anga fuki, koe taha puhala ni ne kua mai ki ke whakahoho e tau tangata, ke tau si tu kumikumianga me tau whakamawanga ke he tau tala tu whakaholo mai motu. Ai lahi e tau whakamawanga ke lata mai motu na tūru mai ni na tangata tau tūru e motu. Na toko whiha ni hako i loa. Ko solo ko launi, na lata ia me tau whanua, tu walakaina, walakile kere. Si ko himatake lesi, ko ia ne whai matuheanga fōki ke lata moe puke tangata, moe ta mai anga he tau he anga he tau whono whakamanga, ki lote whono ke puli. Si hai fōki a pefa tonga hai, mo paia, ne whakamau e lau e tau e matuheanga ke lata ia mai loto. Si hoko mai ki a Terry Chapman, whakamau e ia e vala ne hoko ke he uta ke he mai anga he pūre whakapapālangi he mutu nei. Si hoko mai me ki au whakahiku, ne whakamau e o e tu vala ne nata ki politika, moe tala tū whakaholo he holo anga politika he mutu nei. Kamata mai he kamataanga ke hoko mai ki he ua whehong whumatu. Aia, si koe kūpi hi e tau whakamamawanga, mai ni he tau ngāta tau tū. Si koe mahuinga e whanaka nei, ke whakahoho, e tau ngāta tau tū. Ne hoa tu ki tau anga pulutu, ke onono iei, ki kumikumi, si whakamaumau. Kua fuafua, toko tolunga furu e pulotu nui kua amana ke hoko mai he motu, ke whakakese whalu halo tolu tau kumikumianga, kua taha mena lahi ni kua kisia koe whanuanga nei, kua lahi mga ke kumitupu fuki ke whakangahua ke, ha koe pipsa, koe matakau mai I whafo he whakatuwhanu. Whakatupe he matakau nei, koe matakau pipsa ha niwe e whanu nei, mo e whai tuli tupe fuki na mautolu, ke tau mahina kua maare, a tau hoko mai ke mga honei. Whai lang matai fuki a mautolu, mai he tau whahi pisinisi hani we, tau whana nei koe masina mautolu ke lang matai atu ke tau whahi ke kai, mai tau motokaa ke whakahola lau tolu, whanganga tau tupipihia, mai tau whare ke na nofai a lau tolu fuki. Accommodation ga haimut. Tō whakahoko ai whanuanga nei ke he Niue Golf and Sports Club mai he aho hongwhama tōru ke aho hongwhama lima ia iulai. Ko makewhuni taha he tau maanga he motu ne kua nā kaila whai maka kautau ke whakamanau tua ke alo tōle te kautau ne ua tua he whalakutau ke whakamuhe laulangi mo I kua mai ki ai e maanga ke tau se taha whakaholoanga a si tope. Ngā hua uloa ai alo tōle te mtakau I lote he maanga
moe whakahokoi e taha whakaluanga si tupi halutulu ki he awhalaile ko male atu koe tautupi ni ko whasipuasi ke mauai koe hongfuru a whetala ke maiki ai ke whakatū moe tālanga e maka koutou fōu mai maanga. E mongon e kuranga ai, taha mana ia kai nono ni mua ke tālanga palana de design si whakatupi i te koroa ang mai ke mani kei si ke tupi i raha ke mau e palana ngufuru a whea maune whanosia ia si tālanga si tuku a whea maka koe tupi i raha ne whesi me onono kia matu e he maune ka i la pehe ko tau whini hina ia na ia hua ha he tau mongi mua ke la tai mo e tau aho koutou mani mo tau api so ke tupi maune ia ka ke kamata ki e wheka koe taha tau sianga ka mua e mo tau ka ai hoko si e tau tupi ai tau nono hui ka ke ai sianga tupi ia ka pihe mo hoko ne tupi ai ka e ko ai ti o ke whaka lawe whaka lehi tu tangata hoki mena ia ni tau si mua i ke tau me mo tau ke ori tupi lisi tupi ka hako whiwhi he maune Longa na mai kua molea e walua hawhetala ne kua moa ke mga honei moe kua anoanua e ke amina ke tālanga e maka koutou he matahiko he mahina nei ke whakausia e ke matahiko he mahina ha sepetama. Ko tu tāra whoki te ka pehe lahi tupi ni mua si moea mai ka ini tupi ia ke tamai ke whangahua ke whurungahua he maanga ne kua nonu kei he palana he maanga na longa do ngahua mutu kapai ka pehe lahi ni tupi ni mua to tamai taha wala ia ke ka ngahua ki ngahua ne toi he palana moe toka ni taha wala i lota he tupi ni puka ke la tumi tō ahui mua kai tō aho koutou mana he tō tau e ni hau. Amana kia e maanga ke whakaurua e maka fōu halu tōri aho hongwhuma tōri ao ke tāpe tau nei moe koe aho ia fuki ka whamana tu e taha sau moe taha e tau he tukwhenonga e tō koutou ni weke he whalakuta ki whakamua he lalalangi. Pena i da wala tala tu tupu ni ko mō mai ka lātmi a whiwhi nei amana ki ni ka manuene uki o ka hatapu ne hanga oti kiai mo i liriu ka whilue pene i fuki ke he tau wala tala tu tupu he whiwhi aho ua he whaitapu ka hau. Wani mo ke watu ke he aho takawhanga ke to whia he maanga ko alufitonga. Ke no nofwa, manuene pō tō liriu ke whilue.